Ibe tingchua ilung ta pen mene namai gu kdei rinsa marasam news net Zeme kune te wangai dele. Bangladesh ke danai indi ke hazi lang skui mage Haitian Food and Beverage Factory keteu ka sak zai matsi dui tle pet bam rup gani ge hemi tauze mina hangring yu si a godile si poro go na poina hangkru ke si a mata tu bui mak se teuzine Bangladesh police ne factory pam po pedu mina du tu chet pe mother church kene nimle je sale Canada ke heat wave halum betui gina market Zeme ne expert ne saze billion acres marine species sunkling bam me khoring godile zeketsele scorching heat patet halum betui ne minna ha minguria ze a godile zai hanam kangrame mi tauze haram rame kalaki rame tonse kam ni dele pagu halum betek 50 degrees celsius kechele Haltian magu President Jovenel Mosi indike zi snamai pikigine tu chetni be Colombia magu government na saze mina hankre kuchum ap nuigu former spy meramale ze sale Official source ne saze hangna dua search operation gine kapchet ni le zai hankre ket medu ap nuigu ka bangki ge lale ze sele Science lamge matsi ke me scientist ne saze COVID vaccine rehe kaperun ne COVID rarit lotet bambe sora magle zekachele Anui mina ki mena kanumle apo COVID rehe kabloi de zai anui tage COVID rarit de to lakele ze kana science lamge matsi ke melu mena saze COVID vaccine kaperun makse kadabe ram COVID protocol sai suiban makanang le ze sale Pakanawa teuze India gu samara sam news ne te wangai dele Uttar Pradesh State Law Commission hindi tlemo zinai indike zi langkro mage ralang beteuze population control bill zemena kibi bambe saurat hindi tleu gai dele IPO population control bill ne saze government job payma kulei kalaki ge minna hangna pere bam hang a kachele zai kalaki ge punui na hangna si bam a election sabra phulak zai government scheme rame lute dolak rahang teleu gai dele Tirupura government ne zinai saze covid rarit pezet kachambe delton variant binna hang himrote set matage test pet leze health department ne sale Tirupura government ne public Zeme ramdu kiamze COVID-19 darit ting sigai bamra dele zai COVID protocol social distancing mask kai ten madele kichele Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne zinai tagil part infalge viral genome sequencing harare pezet kacham be test peze results pedra kanet infalge ne lepet kai dele Chige Chief Minister N. Biren Singh na saze railang beteuza North East India ge apo testing monitoring pakanet COVID-19 pezet kachambe zai kadobe rarit teste rahang hlote te tadize North East state melei ne infalgena wangze teste dobi delay kachele Union Health Ministry gu report sai suize India ge COVID-19 rarit jimai test petpe sanghadai ka noze hais noze srok zai COVID-19 rarit kena godi me teuze changket sa hai noze srok gadi le kechele naka teuze India ge COVID-19 case lo rogani melei ne teuze kro ku chumze laksna ri adele Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha ne zinai indike hezi kreuge Jammu and Kashmir government employee government ta tu be mina hangkru ket medu klik toni dele government gu sources ne saze aime mina hangkru ze ket anti national zai terrorist activities India magu hindi ne phumak pe hato se be te la le dele kedai pere ka kan thobe sporting news para some news ne te wangai dele Football Association ne UEFA medu rangkang teuze sangkai mingeuze hasrok se himro US dollar zai euro ne teuze sang himro nzora pe gai dele Palam ane tetibe Euro Cup changna jangkai semi final match England nai Denmark an thabage England magu fan ne panui tulung siabelia gaise Denmark gu goalkeeper Kasper Schmeichel du mambi bob ne kapi dele kechele Kedai perege mi pui mi roge long tennis kan thought sibe
As barte ting kum kaiming Australia mena Wimbledon Women's Single Final Carolina Pliskova du serok sa kuchumna ngamni dele. Copa America ting kum chang na jang kai ket final match na lang be match teuze Argentina na Brazil kan thage Argentina na Brazil du goal aket na ngamdi dele. Europe Cup ting kum chang no jang kai final match England na Italy haze lang kru kun no mai hama mai ting choge an thagule. Mara some news pe guys and kingani mele hindu to dele India like share subscribe to guy lo.